lungdam na lai siang tho John alian ni aneu khatpan somlen ni chang ani thum ni in Galilee gam kanan khopi a mo boy khat oma to lai a Jesu nu zong a om hi Jesu le anung zui pi te zong to mo boy sim ding in kisam hi lenga zu abei chang in anu in Jesu kyang a amau te in lenga zu anei non keu hi chi in ako hi Jesu in ama kyang a numei o keito bang kisai a hi hiam ka hun tung nai lo hi a chi hi anu in anasem te kyang a ama hung sor bang bang na hi un chi in avai kha hi twalaya ju mi te biak na ngei na bangin kisil a kisian sak na ding a azat u kalan som ni pan som thum bang ata suang thambel guk a om hi Jesu in amau te kyang a hi thambel te sunga tui na dim sak un chi in na sem te asol hi tua te in tui adim siset in adimu hi tua khit chang in amau te kyang a tu in tom swakhya un la poi ukpa kyang a vapai pi un achi hi poi ukpa in tui lenga zu akiswak sak pen achiam hi tui adim na sem te in atheu hangin ama in lenga zu koipan kinga chi thailo hi tua khit chiang in mo pa sama mi khem pe in lenga zu alim pen te hom masa a lengla te in akham khit chiang in alim lo te a homu hi nang na hi le tu rong a alim pen te na sit lai hi achi hi Jesu in amasa pen hi na lamdang Galilee gam kanan khopi a abol hi ama min than na kilang khesak a anung zui te in zong ama a umu hi to khit chang in Jesu in anu asangam te le anung zui pi te to kafana kwa a payu a tualaya ni tom kha ata mu hi hin to pa lungdam na lai siang tho a hi Kristu to pa on tunga phanna amta hen